He tangata kua whakapau kaha ki te āwhina I te iwi Māori ki te tuitui I warātou tono raupatu I roto I ngā tau nei. No te ahiahi nei, ka whakatauria ia e te tari matua o Pou Tāpeta Aotearoa ki tōna tūranga hou, hei kai hautu mō rātou. Ko I mutuhanga e tū mai rā ki te poko o tika. Ka hore he tangata I ko atu ia Brian Roach, hei tā ngā māngai āiwi, hei kai hautu hou, mō Pou Tāpeta Aotearoa. Ngaro teitehi tangata tino rongonui I roto I tōna mahi ana mō ngā mahi kreme. E kuina te kanoi te krauna wa mātou taupawhainga mo te tāo te kaupapa o te takutai mōna. He roa te wā I mahitahia Brian Roach me ngā iwi hurinoa I te wā ia rātau e ranga hauana e whakakauana I wā rātau kreme raupatu. Ko te mea miharo ke ki aia, kua puta te hua wā ana mahi ki wairunui ngā iwi. I nāene he kaupapa anō, he whāinga māna ki roto o Pou Tāpeta Aotearoa. I feel really privileged to have that sort of group of people there. It reflects a lot of what I've done in recent years. That's been a really important part of who I am and what I stand for. E tangata pai I te kaua I te kaupapa. Ka kite atu tētahi maramara aroha I roto iai. Ana, nā taua maramara ka mohi o mātou e tangata pai ki te kōrero ki ai. Hei te wiki e tū mai nei ka tīmata aia ki roti tana tūranga hou, hei kai hautu mō Pou Tāpeta Aotearoa. Joe Glenn, Te Karere.